Uyabona ukuthi uMadondozela ngamafezinye ingane use-oda umjaheni kuthiwa ne-meeting isheshayo igoli wa-odela umjaheni Red Bull emhlohla ukuthi akathatha amandla ukuthi athuke umgodi ngoba uMancane ngeze kuthengele Red Bull ngutshela iqanqela kabi leli ngeke likunike Red Bull lingesithutha buka ngishiso lakhe abonga lo mjaheni ukuthi umbuka ngeso lokuncenga ukuthi umjaheni amthukele umgodi. Uyabona nje usebonile CD yangayisisi kamjaheni ephumakho kwavule kwam-order kwambizela lapha espare kwathiwa kuzothenga uRed Bull kuzothuthiswa ngumgodi bakhuluma lapha nje uMadondozela ngamanye afezinye ingane usedonzela manje ngemntalapho kamjaheni-ke manje uzodondoloza ngoba umhlulile umntalapho uza ode nje lezi ingane lezi ukuthi akayifisharishi lapha engomeni ngoba nakasazi usezothini ubunsizwa nobuhawu kuyamehlula usiyegijima manje usiyembeni-ke manje thuse oda umjaheni uzomodela Red Bull nakho kumjaheni kuyathuthuzela thuthuzela Red Bull uzothuka umgodi akho ngisho iplate akaze behle lutho baphuza Red Bull kuphela ungathuka umuntu nge-Red Bull. Hey no mjaheni bakwethu kaseve mabhizinisi kamjaheni sihambe thuso uMancane nje wawazi ukuthi umjaheni ojika thengela lo Mancane Red Bull iqonqela leli uMancane nganthiwa nala notekisi baphila ngey'ngudu zelokhuza zesitela wawuyibona pho nje ingudu engathiwa idliwa insizwa ngoba insizwa igijima nelokhuza nedampi kuthiwa basakana kanje koshilisi lapha esiteji tuvele order amakhathoni amastela bawagunkuze ayikho indaba kaMancane ayikho feyila yonke into yalo muntu manje yafeyila lokho eshushu umbuye khona ifitha dayshite ngeke ngibayeke ngoba into engihlangayo uzobona uyincoma ngamafa abantu uhlanga amathalente ezinye izingane usezidla umtrabhaza kamjaheni-ke manje uyoncitha kathi umgodi obenamehlula umgodi yamsaba bemthumelela abantu. Hawu awubone kumjaheni sekubamba isilevu ucanga ukuthi uMancane uyakuthanda akasithuthi uMancane bamthekele Red Bull nje ufuna ukumhlomekisa phakathi kumgodi elo dudu wasemdletsheni lona sile.